SixvDay War niruk indopui khamitum khan Israel chu Arab ram som le pathumin an dorona maktakin hneina an chang ani khathil kha engtia thleng thei nge ani hemi phena thungai inom kan tarlang zel don ani khovel indopui ti lawa khovel indo to lar ber le mi te hriat lo ber chu SixvDay War mizo tonga niruk indopui ti khani khani ruk indopui a khan Israel ram nau pang tak chu Arab ram som le pathum Egypt, Syria, Jordan, Iraq, Lebanon, Algeria, Kuwait, Libya, Morocco, Pakistan, Palestine Liberation Organization, Sudan, Tunisia tenan beiron te renga. Egypt, Syria le Jordan hi heng ram zinga hian amazing hlap tu ber ram an nia. Abak ram dang zong hian heng ram pathum te hi an lo pui char ani. Ti chuan Israel chu ram som pathum an doron ta. Bible, Deuteronomy, bung som pali chang ni. Lalpa in pathian ta nam thiang hlim in nisia leilunga nam zong zinga apual bik ni tura lalpan a thlan cheu in ni ti in Bible Israel te pathian in a thlan thu kan hmuwa pathian nam thlan an ni hnu tun thlengin khovela azudami te chu thiamna le theina danglam bik nei an ni ta jela ram te takte ni si khu khovela ral thuam siam thiam bik ram an ni towa agriculture thai chin lama khovel ma hruai tu an nia tin khovel ram ro pui America rama billionaire house azual za som thum khu zudami an ni le zel America president hu hanga Donald Trump mak pa po zudami ania America sarkara din mun poi mo tak achel me kani he nam hi pathian nam thlan an ni mi wangin SixvDay War po khan maktakin hne na an chang ani ti khovelin aringa mithiam tam tak ngai dan po ani ram kum som pakwa chaw upa ram in kai shroina du sam po la nei manglo mihring po la tam lo khovel mun rang atanga ami te an ho khom mek lai ni le ngal Israel in kha in dawa nena changkha khovel makti tun thlenga ha hi pathil chik mi le ajiang mi tam tak ten an soi ban thei lo chuani he SixvDay War khovel ming dai ngai to lo tur hi sangkha jokwa sumruk pasari jun ninga atanga ni soma thil thleng kha nia Israel in zalen na mo atanga akum som pakwana chi athil thleng ani khovela indopui pakhat na le pahni na thleng towa khang indopui a khachuan thil kal dan kha achiang kwar mai thina ral thuam nei tha in kai hruaina kumrei tak nei tha sa te kha anding chang chho maya tin in dolai nge pon ram dang mi te ne na in beramin in pui thei dan kong an dapa an tang ho fo thina ni ma se SixvDay War ero chutiang ani lo ram te tak te kum som pakwala ka upa kha ram som pathum thotin an doron ta he in do chungchang ziak tu then khat khovel taka thlir tu te chuan Israel chakchan kha sipai in kai hroina mu mal tak an nei wangte Arab ram ten in do tura hroi tu tha an nei lo wangte aziak tu tamjok in Israel spy tha chungchuang Mossad spy ho kha Israel chakchan bera an pu thina ni ma se ni ruk in do puya Israel chakdan hi mithiam tamjok le chik zual zo ka chui tu te chuan an ral thuam nei dan te an sipai zat herin chunglam ain rolani ang ti hi an pom thlapani tin heng chik taka chui tu te zinga hian pathian ring lem lo sap tonga 80 santi te po an ve chau boka an ni pathian ring lo 80 santi ho chuan an chakdan kha pathian puihna chunglam puihna ti du lawin khovel thil makleng to a makaber bolani e an ti tralani anin do chan dan soi masaila abul rata tanga thlir don chuan Bible keule atul ta Genesis bung som pali chang li tin hagari chu alo pola tin ani chu arai ta tin arai ti hriat vela api chu alo musit tamaya tin Abrahaman hagari pola anwa Ismaila lo pian thu Bible kan hmuwa Bible kan huang zelin anwa Isaka alo pian vele hnuin anu khovel kal zela pathian in atiam angein Ismaila chu namtam tak tha tu alo nia tin pathian lo tiam ang bokin Abraham fapa Isaka tha te po chu pathian nam thlan tam tham tak an lo nita ani atoi zo nga soi zelin khovela sa khoboi thak ber Islam Musulman Muslim kan ti te chu Ismaila tha kal zel te an nia tin kan soi mek Israel judami te chu Abraham Isaka tha kal zel an lo nita ani ti chuan heng nam pani rin na pa Abraham tha ve ni si te hi khovel nam in ngai lo ber an ni ta thunga pathian thoi min hril dan le ma sa nga tanga tun khovel top thlengin he nam pani hi ei ngai don lo ti pathian thoin chiang takin asoi ani
khovelom chung chu pathian thui ne lo soilok tawngin Ismail a thla Arab nam ho te le Isaka thla Judami te hian ha aya ha an ti zel dona tin he in huat na hian khovel in do pui khovel top na Armageddon a hring chuakang chu tu pa thu phua chop emo ani lawa pathian thu thleng ngei tur ani Abraham fa te Ismail le Isaka te chanchin hi he video wa chuan kan soi tumber ani lawa SixvDay War lo chua chhodan kan soi dona awangin soi masaka trul sia achian nan kan soi kwal lok ani ti chuan SixvDay War kan kai do ranga kumsang chu ko somli pariat khan British kai hroina le UN ro rel na chuan Palestine ram chu state pahnia a then ranga state pakhata chuan Hitler hun laya Judami makta duai rukten oma adang state a chuan Palestine Arab mi ten omboka Arab ram tamjok te chuan UN ro rel dan chu an du lawa Israel in Zelen na apuan rumpo khan Israel le Arab tang rol sipai te chu nasa takedain dova chu in do na chu the War of Independence tia ko ania Arabic tongero chuan al nakba tia ko ani lain mizo tong chuan Zelen na in do na ti na ani thung Israel in Zelen na puan rum khan Israel le Arab te chu nasa takedain dova Arab ho an tlom ta ka wangin mitam tak chu chakle thang chim le mar an tlan chia an in le lo te po UMM chungin an tlan san vek ani indona Arab ho an tlom ta chu za thak an ti in an thin an a hlea hemi nu hian Arab ram te chuan ni kha thil thua Israel chunga phubalak chu an tum lian ber ani ta ani churil ruawang chuan Arab hruai tu te le lal te po an om hle hle thei lawa eng anga phubalak tur nge ni yang ti chu an thu pui ber alo ni ta ani henga tang hian Arab ram te hian politik lama in lung rual na le tran ho dan te ngai tu ena hnuwa chuan Palestine Liberation Organization PLO ti chu Egypt President Gamal Abdel Nasser akal tlangin alo piang ta a Ahmad Sukai rei chu an hruai tu atan an thlang hal bok ani Egypt President Nasser chuan Soviet Union tuna Russia hruai tu te hena in lei china thajok a han soi puya ti chuan in lai china thajok siamin Soviet Union atangin chanpuina sum tam takan donga ral thuam po Soviet in tam tham taka pe bok hetianga ham thatna an nei tak nu phei hi chuan Arab hroi tu te po chok phurin sang khajwa somli pariata an hming chiat na chu thai bowa Israel chunga phubalak chu tumin kumsang khajwa somruk pasari ran tir khan indona an buat sai chho ran ta ani Nasira chuan Soviet Union chawrin chan lowin Syria President Hafez al-Assad lale Jordan lal Hussein te po lam tangata na somin Israel ram chu an bei chanta a indo tura Arab lam an chet masaka wangin Israel panom hle hle thei bik lawa heti laya Israel nampa an ram Prime Minister Masaber David Ben Gurion chu pa ayo tu Israela political party Labour Party a Prime Minister Levi Eskol appoint sang khajwa somruk pasari mai atang khan indo ani tur thule Israel mi poite chu inral ring turin ready awatangin apuang ta ani Israel sipaite mumal zoka anche theinan le ral rel asam khai jok nan masedaya na chu defense minister atan rang takna rot ngal boka indo tur chuan ein bot sai mup tamai ani Egypt President Nasser apo chuan indo chu pumpel thei ani to lo ti hriat chena wangin mai ni som paruk sang khajwa somruk pasari khan British, France, Israel ten kumsang khajwa somnga paruka anlak Swiss Canela UN sipai omte po in thiar filim vek turin UN hruai tu te angena mai ni som hi panhi khan Israel ten anlong pui kalkong atana anman mun pui ber state of Tehran le tui pui sen the Red Sea chaklam te po an khar ngal veka chu hmuna chuan sipai nuai khat indo na motor nuai khat le indo na teng sang khat an chhop boka hemi kum mai thatop chi khan Arab ram ten indo kan man ta e tin an puang ta ani ti chuan kum sang khajwa somruk pasari zun ninga khan indo chu tran alo ni ta ani jing lam dar sari chia Arab ram te ain rin main Israel chu an che masata thut meile Israelin ahma saber an ti chu Arab ram ho chet lak na ber tur Egypt rama thona trummun Egypt airfield bom chiat vekania adota chuan an long chol na hun poimo zong ti chiat vekani chakla matanga Egypt tan pui tura local Jordan sipai tele Golan Heights huna Syrian sipai te po chople chilin Israel chuna lo bei ta thuda nirei lo te a chuan Palestine rama Gaza Strip te West Bank te alata
Syria ramria Golan Heights Jerusalem chaklam te Sinai Peninsula te po alata boka an airfield te le longchol hun te po chu a chiat vek to awangin June ni som khan Arab ram som le pathum chu an tlom ta der ani heti hun lai hian Israel hian ral do thei teng zariat chawala neya chuti lain Arab ram intel khom te chuan teng sang ni zanga palian nei to thung Israel hian heti hun lai hian tun lai angin in do thona ala nei thalawa ala nei tam tok lo bok ral do thona jet fighter zathum anei lain Arab ram lam hi chuan jet fighter zakwa somnga pasari an nei ani SixvDay War lai khan Israel khan sipai nuai khat chawala neya Arab ram intel khom kha chuan sipai nuai nga singli sang sari anei bokani heni ruk indo pui chung hian Israel sipai zasari somsari paruk atanga zakwa somriat pathum velin dun an chana sangli zanga som pasari in hliam an tuar bok mi som panga te man an ni bokani indona na anteng nei zariat atangin zali vel zeta chia an thona jet fighter somli paruk a che bokani chuti lain he indona hian Egyptin sipai sing khat atanga sing khat sanga vela chana heng ho hi thi le botia chin chian ni tin Israel sipai ten sangli zathum somthum pariat an manani Jordan sipai zaruk zetan thia mi zanga somthum pathum manan ni bok Syria tangin sang ni zanga zetan thi boka sipai zanga somkwa pakhat manan ni hei mai hiala ni lawa Iraq atangin sipai soman thia somthumin hliam na takan tuar bokani hein dona hian Lebanon thona pakhat Israel ang kap thatop boka hein dona ming dai to ngai lo tura hian Arab ram som pathum tang rual ho ral do teng tam tak chia in thona zali somnga pani chuang ka chiat sakan ni bok ka chiat kan ti kher chan hi Arab ho in do thona hi thlok chuak ve man an om lo tluk ania anin rin ma in thona trum hunan om lai kha Israel thona ten an kap chede uvekani hein dona hian Israel mi sipai dilo civil mi som ni an thiboka US Navy som thum pali an thitel ve bok hein dona hian US hian Israel hi alang lo lama apui ve na sa hle ni nan soyani Israel in ni rei lo te ya Arab tang rual te an heta chu khovelin makatia mitam tak chuan hetia ral thuam le sipai in thlau lutuk ni sia Israel den an chakdan hi Israel spy turu Mossad ten ha tho ni nan nga ya indo ma a heng spy ten indo dan turte indo pui turte uluk taka an lo zir chian vek dan kha apoi mo ema kha khan indo na po hian kong ro asu ema ni anti chu an chakna chan ber ni nan soyani hemi SixvDay War Israelin Sinai Peninsula Sinai vela lak chu Israel le Egyptian kumsang kha joko somsari pakwa a remna thuthung Israel Egypt peace treaty an siam takawangin Israel chon an ramlak chu Egypt hena an pekir le ta hemi truma an ramlak tho West Bengal chu Israel sipai te kut noya an thunei na noya ta thungani indo azo fel nu chuan kumsom pakwa meu chen shana lo to Judah ho mun thiang thimber Jerusalem khopui chu Israel de kuta ta an nam hun pui an nam history a hun poi mo Jerusalem Davida khopui tia Bible lar omna West Bank po tuna chuan Israel de thun huaya fight avekani Israel sarkar chuan mi pui inop na dan civilian lo khauda kina siam zui dang hala Golan Heights le Jerusalem acheng Arab ten Israel khwale tuini na citizenship an deal chuan Israel pon phal taka peturin kongzau takin kong ahon sakngal ta bok ani hetianga Israelin chople chilami puin op dana siama wang hian heti lai hian United Nations Security Council chuan Israel chu nasa takina dema UN Security Council chuan Golan Heights le Jerusalem te chu tu malu athei lo ram sap tongin nalen void tina da hemi hmuna cheng reng chu dan lo angaram lu atu tin apu bok ani Israel le Arab te in kara remna haom be sein UN Security Council chuan dan puizan hi somli pahnia Land for Peace mizo tongin remna ta na ram tin dan siama Israel den dan lo anga an lu aram te po chua san turin UN Security Council chuan Israel hena thua pe a ma se vuin thleng hian Israel chuan UN dan siam chu azom du chuang lawani indona an lak West Bengal mun khwar turin khati laya Israel Sarkar Labour Party chuan rang takin thuthuk na asiam tangat zokani West Bank hi SixvDay War ma kumsang khajoko somli pariat khan Jordan kut noya om china ma se chu Britain kumpinu sarkar chuina pompui thunga
West Bank rama omte chu Arab Palestine mi tele kumsang khazukwa somdi pariat Arab Israel Indo truma refugee te an ni deuh bera hemi nu kumsang khazukwa somruk pasari niruk indona 6-day wara Israel sipaiten West Bank an lak nu khan he mun hian opta a kumsang khazukwa somkwa pathum thleng khan Israel sipaiten kolna hnuaya omzui ta zelani ram sang sangin Israel sarkar hnena an ram lu alai chu Palestinian te pelet tura an ngen angin Palestinian mipui tamna khua de chu Israelin Palestinian Authority PA te kuta thunei na le ro rel na hlan ta Israel sipai te chuan hmun tlem te chawan opta ani ma se Israel hian Palestinian ho hmun an la thunun nual thowa hemi awang hian Palestinian tamtak an la lungoi thei chuang lawa hemi awanga Palestine hel ho ten Israel am bei fo thina wangin Israel point asipai tamjok West Bank a hian ada bel ta jok ani tunhua phei chuan Israel hian UN thungai poimo lawin West Bank hi an thla tu atanga Davida khopui ani ti changchoin in an sakbel zela mizo chung kwa engamazat an khosame kan ti kha Gaza Strip chu Israel le Egypt ramri ania kumsang khazakwa somli pariat atanga asang khazakwa somruk pasari thlang khan Egypt thunei na hnuaya helai hmun hi awma kumsang khazakwa somruk pasari 6-day wara Israel in helai hmun alaka tang khan sangni le panga thleng khan Israel sipai te thunei na hnuaya helai hmun hi awm ta thungani kumsangni le panga khan Israel chuan Israel unilateral disengagement plan dana siama chu dana wang chuan Israel in Gaza hmuna ami puite asipai zong te ason chuak ta veka ma se Gaza airspace le longlu chhuana tuipuite ro Israel kota athunei na hnuaya awm vek thawani Gaza ramri chungchanga hian Israel European Union Palestine Authority tele ai gupta ten inrem na thuthung an siama EU chun englai po in Israel in dana bo chem ti na en thareng ani ma se kumsang ni le paruk zun thla khan Arab Hamas firfiak pol ten helai hmana hian che tan ron chua an ron nok chhoe me ma ramri chungchanga buaina na satak achuak le a Israel le EU ten Hamas movement an pompui theilo wangin European Union ten Israel kaltlanga kumtin Palestinian trampuina sum an pek thin te po Israelin achel bet tatlata khonwar tui gas le electric an pek thin te po chu Israelin ati topa a hup bet ta mi ani ramri kaltlanga thilak lu na te chung zong chu Israel chuan akhar phui veka chu wangin Palestinian hote hi an buai em refugee po ni tinin an pung chho zelani hei hian Arab ram ho ati thin rim hle a Arab ho thin rim chuan Israel ne na ain rem na thuthung siam zong chu an thai cheveka eng in rem na ma siam to lo turin thu an pot chat ngal ta chuk chu kani hemi tum hian Arab ram kal khom te hian Israel ram din ani thu pompui lo te Israel ne na in rem na thuthung siam to lo te Israel ne na in biak to lo ti te an thu rel ani a Israelin Arab leilunga ram adina wangin heng leilung te hi Arab te hena an pekir ani ngot lo chuan Israelin boina rap thak tak ama chon zel don ti chu Israel nampa David Ken Guru na po khan alo mulok sa veka an hnuwa Prime Minister Narun Chel Zel Tur Ariel Sharon ate Ehud Barak atele Ehud Olbat depon heng boina hi an pumpel don big lo ti kha alo mutlang vekani Israel na chakna mangin ram din zel ma se ram a zau zel chuan then om anek lo theilawa chu wangin eng tiklai main Arab ram nen hian in ngei thei don lawani Israel in Arab leilung chunga ram adina wangin voin thleng hian Israel le Arab te in kara in rem na tak alom thei chuang lawa Israel den ram an din tharawanga lom na mit tuinen ne na hlamoi an rem lain an ram chu sak Palestine mi puite ero lungai na mit tuinen an kun tlok thung ani Israel in hetianga Palestine ni puite mit tuitlak na siama wang hian Israel ngei po in voi engamozat hemi awang hian boina harsan na atok ve mek zela kumsang khazakwa somriat pasaria indona thlenga kumsang khazakwa somkwa chhovela Israel mun sanga bom apok boka engamozat an thia inka thut a thleng reng boka kumsang nia in rem turin mala vele ma se kumsang ni le pariata aina sazokin Israel le Palestinian te in kap lea Israel le Palestinian te in karabuai chu voin thlanga khovel hroi tu te luti hai tu beralania in rem na tura in biang na po voi tam takan nei ve to a ma se voin thleng hian in rem chu soilo anin karbo ruak chu azwal zapui violent hloti ang chawalani Israel le Palestinian te boina bulber chu enge ni ta eng anga thulai rem tur nge ni ta ang ti po UN hroi tu te le historian bit hiam ten voi doi lo an ngai tu to ani
Middle East chan chin thui tu te le thlir tu tam tak te chuan Israel le Palestinian te in kara boina bulber nian mu chuatak chu kumsom nga pathum liam ta an boina 6-day war khania he thu boy chin fel ani ma hi chuan voina Middle East boina po khu chin fel thei ani don lo ti chu an thutluk na ani Nobel Peace Prize dong to tu Israel mi Eliwi silapo khan Israel le Palestinian ten kan ram kan din ve a lungrol taka kan khosak thei phot chuan chu kanin kara boina sukyang tu tur ani don ti chu Israel le Palestinian te hian kan hrachiang ve ani ti in a chanchin aziak na le khabuwa aziak ani ma se ani ataka chuan he athuziak hi ama du tu samram mai ani thunga aduang hian atheng don lo ti hrachiang ber tu chu he pa eliwil sela tho hi ani Khovela kalzuela Israel le Arab ram chu in rema hne kenin ngei lo tial tiala chuti lai tak chuang Khovela hroi tu maksak tak pakhat Judami ni silo ma se Juda nam tanrum ru tu alo chuaka a hming chu Donald Trump ani chupa chu Khovel ram ro puiber America ram president ni in ani chuan Arab hauti thin rim tum hrim ni om takin Israel khopoi a Jerusalem apuang tarup ani kha thil kha Arab mi te tan chuan chem lawalulak tluk ania hemenu hian Arab ram chu America laka alom lo zuala Muslim fiak ten America laka phuba an lak tur thu an puang zui dup ani kha a huai berin min chanta ti ril rupuin a hma aina sain an hmelma Arab ram ho chu atai ta mai ani heti la hian Arab ram ho po hian om mai bik lawa an rama tuial thaya tamin an hausa hengti ma chuanin Israel mai ba ka America ram chu an bei ta mai ani United Nations chuan Israel le Arab inkara palai na thokin ban phar tum thin ma se heram panhi te hian in rem hi an tum lo hrim ti hi alang renga in rem dan kong in hong dewin lang thin ma se in rem lo hrim zo kang u ti ni om takin an han in beve po hi an ling sa ringot zela in rem tum lo sa hrim in biak chon in rem ngaihnawm miau lo wangin he nam ni te hi khovel top thengra ke nei ngei don lo ti hi zol nei ni kher lo tam po a soilok ngam ani ti chuan Bible Deuteronomy bungsom pali chang hia kan huangin Israel de pathian nam thlan an ni awangin khovel an te thei lo hrimhrima an nam khuan tlak niam a in san lam an pan zel ani ber khovel ral thuam thaber athang duang ber an siam zela kanram India ram ngei poin khuram ral thuam siam tam tak lei turin ma alamek zela alei nual to a lei tur in rem na engamazat an ziak to ani tin Juda nambo ne in hria tam tak khuram alu tum malamek engamazat an omrenga mizo zinga po tam tham tak an liam thato boka mizo rama tang kher lo zo na thak engamazat an liam thato bok lu thak tu mahak mek mizo zinga an om nual bokani engponi se kan thupui 6-day war hena ron nem he tak chu kha indona tun thenga Juda le Arab mi te in ngei lo zual na hian pathian thutiam angin khung nam ni te in kara khovel top thenga indona tur chu aron ti ngeta Ismaila thate le Isaka thate in ngei lo na hian khovel indo puirap thak Armageddon a hring chuak don ani kha 6-day wara makleh Danglam tak an chakdan khatun thleng hian an mani ngei pain ha hi pin an soile mak an lati ania kha indona telte ngei mi tam tak an kom te phei chuan kan ral thuam nei dan te kan silai tamlam te nin nena kan chandang kha thilmak takani Israel faten zerko kulan hela achim ngot kha kan te khin bere an ti ve ani ol hedi china hian kan du tok le anga keini ring tu te ta na poimo ber chu pathian tok tur in pe hi ani engbi po engnam po ni la kan nam ni nangot hi chuan van min kai pui zawang em ti hi zona chan har tak ani ome chuti lain pathian tok tura kan nun kain pe ro chuan chu top na ma chon turin atok zo em thung ani